Kumengwa minutes ntsena yi bila wara ya khumembiri nhlekani mingiselo mngana lona FM na kuhlanganisa kulonga ngisela xitichela xiriko eka siku leri namuntlha i ra vumbirhi siku i ra vu makumembirhi ntsevu makumembirhi nkombo ra n'hweti ya Mhawuri lembe ra magidi makumembirhi mune mina ni khalanga Pat Mathebola ni n'wana risumati wa Jimo wa xitlhango ma xingetano wa cecana makunalo wa ndandhazi ku amukela kana kona ko Afrika wa vulavula hi le ka mngana lona na FM makomba ndlela ku axela wona twix kusukela studio 2A ya Polokwane hela hi nga koho mingiselo mina na pfumera ku nawe hikwalaho nga koho yime kulunga kula ku tatwa ku ri timhaka tingani statistician general Risenga Maluleke vele ku vulavuleni na vateki va mahungu na hina hi ta vulavula na vona hi ntlhanu timinete ku pela wara ya 13 va vulavula hi timhaka ta vugevenga ku ya hi laha vanhu va byi tokotaka koho ka mindyangu hi ku hambanahambana ka vona va ta hi nyika xifaniso xa ku va hi kota ku tiva ku swi hambana kwihi na vugevenga lebyi byi kumbe tinhlayinhlayo ta vugevenga leti ti andlariwaka hi va ndzawulo ya maphorisa leswi vo va taku na swoho hi ndlela yaleyo hi hala tlhelo auditor general na vo vele ku andlaleni ka xifaniso xa hilaha kumbe va andlale xifaniso xa hilaha timasipala ti tirhaka koho hi timhaka ta swa timali va ri ku na ku tlhelanyana ndzhaku ka timasipala leti kumaka ti-clean audit swi vula ku seka hi ku le ku ku tlakuka kambe ku tirhisiwa ka mali hi ndlela ya vusompfa na timhaka letiya ta ku va va timasipala ti tirhisa ti-consultant ti komba ti kha ti ya hansi kambe mali ya koho ya ha tele ku kolomo ya ka 1.3 mabiliyoni ya tirhandi swi ti komba kahle ku ri timasipala to tala ti na vanhu lava va nga ri ku na vuswikoti kumbe vutivi bya ku kota ku va komba ku timali ta vona va tirhisa ku yini hi ndlela yeleyo mhaka yo tika hi leyi ku na vanhu lava va nge le ku thoriweni emintirhweni hi ku hambanahambana ka yoho kambe va thoriwa andaka loko va humese mali hi laha xiphiqo xi nga kona mingiselo mungana lona FM ku nga va ku ri mintirho wihi kumbe wihi va ri maendlela ya lama ma hetelela ma veka ntshikelelo eka timhaka ta ku va vanhu va kuma mintirho hikuva ko thoriwa ntsena lava nga na mali xivutiso ku ta va ku ri n'we tshame mi hlangana na swona swiyimo swa muxaka wolowo na loko mi hlangana na swo mi huma njhani na ku hi huma njhani ka xiyimo lexi tanihi rixaka ku vona leswaku vanhu lava nga ringanela ku va va thoriwa hi vo va hetelela ku va thoriwa ku tlula ku hetelela ku tikuma ku tirha ntsena vanhu lava va va ku va languteriwe kumbe vanhu lava va va ku va humese mali hi ndlela yeleyo tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa toho eka wena ka 0860 002543 ku na rixaka rin'wana ra vatirhi leri ni ri rhandzaka hi mbilu ya mina hinkwayo ku nga vaongori kambe ka mbilu ya mina ya vava le ku ni kha ni twa ku na vo va kokiwa ka swihehlo leswi swi nge le ku endlekeni vayimeri va nawu kumbe vativi va nawu va le ku hehliwa leswaku va hoxa xandla ku khisamisa ndzawulo ya rihanyo hikokwalaho ka ku va va kha va endla swikoxo swa timhaka ta vusompfa lebyi va ku byi endlekile loko vanhu va kha va kuma vutshunguri kambe kun'wana mi kuma ku vusokofa lebyi a byi endlekangi ko va timhaka ta ku va ku tirhisiwa vukungundwani na vutivi byi va ku va ri na byona bya timhaka ta nawu ivi swi hetelela swi endla ku va tekela ndzawulo mali hi ndlela leyi se holobye va nyike mavhiki mambirhi ku n'we mi nga endla swikoxo leswi mi swi tivaka ku a swi le nawini a mi kha mi ringeta tinhlanhla ta n'we yarani mi ya swi tsavula swikoxo swoswoleswo leswaku hi ta kota ku mi rivalela handle ka so hi ta mi yisa khoto ya nawu swin'wana swa swiphiqo leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swo hi ndlela yaleyo kova vativi va nawu a ni tivi kwala mi nga koho mi titwa njhani loko kha ku vulavuriwa hi ndlela leyi hi ku mavari yari hi n'we mi nga khisamisa road accident fund vativi va nawu i mavari ma vulaka sweswiwani mavari yari n'we vativi va nawu mi fika mi ku munhu i na va ri yini kambe leswiya swa vutshunguri cerebral palsy swi nga ri kona ku a ta kota ku ya kuma mali va mbuyangwani ma swi kota no n'wi tlemela 3 million hinkwayo mu n'wi nyika 50,000 swi tlhela swi nga vi nchumu se n'we mi nga koho kwalano a hi buleni va ka hina hi le ka 0860 002543 hi nangona ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela kasi hi hetisela hi timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na tona hi ndlela yaleyo loko ni nga ni yingisela statistician general swi tikomba nga timikwana ya ha tirha ku endla timhaka ta vugevenga kambe mhaka yo vava hi leyi va ri vaxisati a va hlayisekangi lomu va fanele va hlayiseke koho ku nga amakaya ya vona we uri yini 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 taka leswi khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu 0860 002543 wo sungula mingiselo nhlekani
ani ku mingiseri wo sungula hi loyi nhlekani riqingho ra n'wina ri kahle sesi imani mi tlherisela ka muhumelerisi mi ringeta ku yima ka network nyana ya kantswa a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani i mi amukeleli ka munghana lonene swi tikomba na luya a nghene hi xihoxo 0860002543 a hi kumeni loyiwani i nhlekani laha ku na munhu laha nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Hello. ahe Bosati minjhani? hi pfukile minjhani Hi pfukile, mi vulavula na Xitala Vito. ahe Hi atoriwile hi wa vanhu lava a va mbale xiphorisa va tele ku hindza 20 va hi nghenela phakathi ka yindlu va ba kusukela ka n'wana wa 9 years hi le ndzhaku ka xibamu va ba na timbyana va tsimbelela ba wa muti mavoko hi ticheni ta xiphorisa va n'wi khahleletela na n'wana wa jaha wa 25 years va n'wi khahleletela timbambu leti na nhloko na nhlana vanhu lava a va mbale xiphorisa hi ringese ku fonela police station hi ku hatlisa loyi a nga hlamula foni ya le police station ya le Mhala Thulamahashe a hi byela ku ye a nge li na maphorisa va lo deployiwa se a nge li na vona se hi n'wi vutisa ku phorisa loko ri ta mutini ku ta secha a ri chipa warranty na swo timovha a va tirhisa mfumo na ene va ti tumbeta na vo va ti pfale swikandza hi ti-cooper head a hi koti ku va vona se a ni hlamula ku leswi hi swi vutisaka ka ye a nga na tinhlamulo hi ya vutisa captain mara lexi nga hi hlamarisa i ku hi onheriwe nhundzu hinkwayo phakathi ka yindlu kusuka ka fridge mbhege wisdom swipfalo hinkwaswo swi onhakile n'wana wa 9 years a va ba le ndzhaku ka xibamu komba ya hlupha mativa vulavisisi byi hlupha swi swa muxaka wolowo swi hlupha hi ku vhiki leri nga hundza laha hi vulavule na un'wana a va ku i tshoviwe voko swi ku yini loko hi ya lavisisa hi mhaka ku hi ya tise tlhelo ra yena hi ya kuma ku ku na tlhelo rin'wana leri ri nga ri ku ntiyiso a nga ri vulangiko ma swi vona se na n'wina loko leswi a mi nga fanela n'wi ze mi letene moyeni a mi fanele mi lo vulavula na muhumelerisi mi vula ku kumbexani mi siya nomboro ya n'wehe ku kumbexani a va ta vuya a va ta taka n'wehe loko se hi ku sweswi a ni swi tivi na ku hi fane hi ku yini loko xiyimo xi titaniwani kambe hi kumeni wun'wana mingiseri n'wina mo tlhelela ku ri ka muhumelerisi hi ta twa ku mi nga pfuneka njhani kumbexani hi nga mi hlanganisa na va Kennel Mdluli ku va voho va nga ta hetelela va vulavula hi ku loko mi ka mi komba ku vanhu a va le ku tirheni kahle minkarhi ya ku tala mi tala ku hlamusela tlhelo ra n'wehe leri ri twalaka ongeti hi leswaku ri twisa vusiwana mara loko se hi ya lavisisa laha handle hi ya kuma ku a ku nga ri swona leswi mi vulavula swona ma vo mhaka kona a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhleka ahe hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM ahe Hello. ahe baba kuna mhaka leyi n'wana mama ya yilo khamileni ka ku pfuva ku na timhaka ta swihehlo a henhla ka minister Thembisi lava nga minister of justice and constitutional development loko va le apukwane ku na mali leyi va nga yi kuma ka yin'wana kuma Google solution anda ku tumba leyi va vula ku Google na so la loko ni ku yi ku parliament ko minister lava portfolio na yi khoma yi se ko mhaka ku loko swi mhaka ta ku vavisa munhu na ku ehla na ku gweva ku va ku ri yona ministry leyi va yi rhangelaka so swi le karateni swi twala timhaka ta ku va ku ri mali na 575,600 rand va ya xava business leyi va nga yi xava Ascension so a swi hi veki kahle ngopfungopfu loko hi ri ka renewal trajectory tanihi African National Congress ku hi kumeka hi ri na munhu loyi a nga na swihehlo swikulukumba swa ku fana na leswi
na swi twisisa kambe a ko va a ni ri loko loko swi ri maveriveri a swa hlupha ku hanawu lowu nge maveriveri ma ku hlongorisa ntirhweni a swo ntiyiso mara leswi swi ni tsakisaka ku na vatirhikuloni va n'wina ti-investigative journalist va tiva timhaka ta vona muhaxi wun'wana a nga nghena a va vula hi ndlela leyi a va vulisaka swona mina loko ni va landzelelini na swi tiva ku loko va ze va humesela mhaka ya rivaleni ku va ku ri na swo karhi va nga swi khomaku va swi yisa mahlweni va ku hi leswi so mara minister lava va le ku kaneteni va ri it was just a legitimate commercial loan and then she refunded the loan, she settled the loan. Mara proof yi kwini ku hava proof hi ku hatlisa mani mi komba leswi mina ni vulavulaka na n'wina na swikometi swi nga va xi ri xa movha swi nga va xi ri xa yini swi nga va xi ri xa yini laha ni hakelaka kona on a monthly basis na kumeka va nga ni withdrawal statement xa ku komba ku ni le ku hakeleni kumbe ni le ku serviceni ka loan ya mina so laha swi ta bayizisi mhaka ku loko va ku a va proof ya ku komba ku nandzu lowuya kumbe xikweleti lexiya va xi tshamisekisini wu nga ri kona proof leyi yi nga ri kona vumbhoni lebyiya byi nga ri kona swi vula ku ku ta va na swin'wana swo ka swi nga fambeleki kahle so leyi ni lavaka ku heta hi yona i timhaka ta ku loko va fana na va comrade Zizi Kodwa va sukile i suke hi mhaka eka court of law va n'wi charge formally so na leyi mina ni yi langutele hi mahlongati ku loko ku va na lava va nga ta kumeka va yisa vumbhoni byo khomeka a court pfulwa nandzu kumbexani ku investigate through the Hawks NPA yi vona ku is it mhaka leyi yi nga prosecutor or not hikwalaho hi nga ta vona kona ku kumbexani investigative journalism leyi ku na swin'wana swilo a hi swi kumangi hi ndlela yona mara mhaka leyi ni nga ta yi landzelela kahle hi mhaka ku a ku i minister van'wana lava a ni va tekela henhla swinene a ni twi nga ku she's morally and ethically good loko va ri ku hi rhangeleni so but ku na swin'wana swa ni kanakanisanyana mara leswi ni swi tekelaka i timhaka ta ku sweswi a ka hanyeli wo munhu loko munhu a kumeka ku i hoxe xandla ka ndhawu leyi a fanele a nga hoxangi ka xo kona i fane a huma a hinyizela a ni ku va avanyiseni a hi le ku va avanyiseni a kumeka hi vona ku ti-processes ti famba njhani no va economic freedom fighters va chayiwa kha va ku holobye a va tshiki ntirho kumbexani swin'wana swa leswi kumbexani hi nga swi langutaku loko masiku na minkarhi yi kha swi ya swi famba hi ndlela yoleyo 0860002543 n'wana hi loyi mingisari nhlekani nhlekani mpfukeni botet hi pfukini minjhani na hayi kona xikulu xa mina a ni ri na nyambi tolo a ku ha i pfa ku vona kwalano loko a huma xa swakudya a Benstone ni ku a swa gede a ku 2027 yi nga va se herini no ko holoviwa mara a redzi mara ana u fanele ku twa na solution i ti-stakeholders mtetiti college xa vanhu getaka i ti-stakeholders se a va fanele va ta na solution a swi ta se ku ndliwe khale gedi yi se helini kambe namuntlha a wu ku yini edi botet a ni la ku vulavula hi le ya Department of Health ya Minister Aaron Motsoaledi leya ku va ka road accident fund i ntiyiso ku ni swi tiva kahle ku na mali yo tala leyi yi nga tekiwa and then sweswiwani va le ku nghena ka Department of Health and mi ta tsundzuka botet ku na Michael Komati xin'wana lexiya a xi dyondza xikolo lexi nga wela a gojini ra toilet exikolweni kwala vo Polokwane se ivi va yisana ti-court and then from there ku huma 1.4 million if I'm not mistaken va ku ri wa family liya se i ntiyiso ku na ti-law firm leti nga ngheneni ka Department of Health va submita ti-corruption charges mara botet a ti lawyer hinkwayo nga ku na leswi hi ngo i unqualified generalization a ti lawyer hinkwato botet leti ti nga wrong va advocate Dalimpofu va advocate Cedric Baloyi va advocate Musa Baloyi a va tshama va teka nchumu xa munhu kumbexani rito ra kahle hi nga ri tirhisaka ku a hi swi tivi
hiku a ni ngo loko muka va si tshama teka swa munhu hi nga vutisa ku mina vumbhoni bya ku va si tshama teka swa munhu a hi ngo a hi se tshama hi swi twa a hi swona ni vula loko ni kha ni famba hi ndlela yaleyo n'we mi vulavulaka yona ya ku generalize 100%. That's why I'm commissioning kuna le sa ngo unqualified generalization in mavarivari it allegation le sa ku munhu ntle 1 2 3 mara mi hava a solid evidence se mara point lana ku vula ku bothead tani ka xikombiso department that's why minister Aaron Motsoaledi a fane va nga yanga media va vulavula swilo leswiya because in the clinic committees you can't come to Muyeshe clinic without nurse going the 1 2 3 without my authorization because mina as a different one chairperson ya Muyeshe clinic committee no any challenges before sifika ka ba hosi Muyeshe sifika ka Department of Health anything fana sukela ka mina okay say mara kuna opportunities leti ti fika ku sa Department of Health ku za the nurse mara ku na nurse le va tirha kahle mapo lana ku vula bothead ku ai ti lwela hinkwato lava va nga na corruption ko va na vanhu vo karhi that's why ni ke xikombiso va advocate Dan Mpofu va Cedric Baloyi va Musa Baloyi a se tshama hi twa ti-accusation ta ku ti ta in public so ku na tilwana va tirhaka kahle so ku na ti-opportunities so Department of Health yi na ti-stakeholders yi na vanhu lava vita yi na civic yi na hi ndlela yaleyo bona xikulu xa mina ni hlayisekani ku dya ku engeta hlayisekani xikulu xa mina inkomo 0860 002 a hi ringeteni loyi hi nga se kuma nhlokomhaka ta mahungu i nhlekani Hello, Butrat. buta mina minjhani Kona ku va xume Butrat. La ku nghena ka leya vugevenga Butrat. Vugevenga Butrat kahle byi nge heli la tikweni ra ka hina hi se ha swi vona hi tele hi mixing kwini. Vanhu a va na mapasi va huma kule van'wana va huma kwalomo vanhu lava hinkwavo a va na mapasi se ma swi vona ku vugevenga byi nge heli la tikweni leri hi ku loko ni langutile munhu loyi a humaka handle a nga ri na pasi i ndla vugevenga ku olova hi ku hambi o tshika a ndle sweswo mi ta n'wi kuma ku a nga na fingerprint a nga na nchumu yaloye ma swi vona mhaka ya kona swi nga leswi a mi ringanyeta ku a ku fanele ku endleka yini mhaka leyi a yi fanele yi ndleka yi sola ngopfu ka lava maphorisa va va solaka loko va tikisanyana hala ka xibamu i nga ri loko we i hlangana xigevenga xo komba hi xibamu i nga duvuli i fanele i duvula mhaka leyi a yi fanele yi tiyisiwa ku maphorisa va vuyela kwale ku nga ha ri police service ku ri police force lera ku ene leswi mi swi vulaka a swi ta vulavula hi ku anakeni loko mi vona va general na va brigadier i swihlawulekisi swa force sweswo mundzahi swa service hi swona ma swi vona loko a ko vuya police force ku nga ri police service yi rhule ngopfu a ku vuyi police force leya khale nemetweli papa ma swi vona nemetweli papa na khetsa swinene kwalaho ka ku veri a ku vuyi police force i makume mi ri nkaye timinete yi nga se ba awara yan'we yi va ni hundza hi laha ni twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano hi bula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi twa ku matitwele ya voyo i mitiviwa nawu lava hi va tirhisaka lani la ta va vutisa ku va titwa njhani loko va twa ku vulavuriwa hi vo ngopfu vativi va nawu lowu hi tlhelo ra timhaka ta ku ndla swikoxo swin'wana no vulavula swi nga vulavuli hi ndlela leyi kambe endzhaku loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimisekweni a hi amukeleni sesi Lilian Hlabangwani ya sesi Lili khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu
Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kombandlela ku haxela wona tweet kusukela studio 2A hlekando hi ku tisela nongonoko wolowo ha ku rhamba mingiseromeko hi famba swin'we hi lava vulavula hi timhaka letimbirhi ti tikomba ku ti ri vugevenga hinkwaswo timhaka ta ku va ku xavisiwa tiposo ku hi hala tlhelo ku va na timhaka leti ta ku vativa nawu van'wana unqualified generalization i buti da vula ku sweswo vativa nawu van'wana va na xiphiqo xexiya xa ku va endla swikoxo leswi loko swi langutiwa ku kumeka ku a swi vulavuri hi ndlela leyi a hi amukeleni advocate Ntsako Terence Balo hi bula na vona nhlekani lowu hi twa ku n'wangulo wa vona va ri yini a ni hlekete ku hi nge kumi na wun'we muyimeri mutivi wa nawu la ka nhlokomhaka leyi hi ku n'wana n'wana ta va kha chako hayi loko ni kombetela ritiho letin'wana ti ta komba mina kambe lowu wa ka hina nghena ko na ku biha na kun'we khala nga ehlekani hina hi lavi ku angarhela vativi va nawu hinkwavo kambe ku na ku chava ka ku ongeti vativi va nawu va le ku tirhiseni ku tiva ka nawu ku va hetelela va ti vuyerisa swi nga fanelangi loko ni yingisele holobye dokodela Aaron Motsoaledi va komba va ri hansi ka ntshikelelo swinene hikokwalaho ka ku va van'wana va vayimeri va kha va endla swilo swa manyala kumbexani xivutiso lexi a swi nga fanelangi ni mi vutisa kambe na sindziseka ku mi vutisa ku n'wina tanihi hi muyimeri mutivi wa nawu loko mi twa ku kha ku vulavuriwa hi tindlela leyi matitwele ya n'wehe ya ri yini Phete loko ni ta ni landzelele mhaka leyiwani ni yingisele kahle ni fike ni swi vona ku ri kahlekahle la misaveni hi vanhu ene loko hi ri vanhu hi famba na xidoho hi famba na xihoxo ene swo tala loko mo swi xiya tani na vafundhisi lava va fanele va va vona vanhu vo hola vo tenga ku tlula vanhu hinkwavo se leyi ra na yena i munhu loko ri ku na kun'wani nga ku na xinkwa swi fika laha swi nga fika kona lero Bothphethe a ho amukela ku swilo leswiwani swa humelela ku nga ri khale a hi kha hi bula hi timhaka ta vo VPS pelweni wa matiko a hi bula hi timhaka ta vo national lottery ku na state capture se kumbe ho fane hi languta hi matihlo anama hi nga languti ngopfu hi timhaka ta vo i maloyara kumbe i omani loko munhu a kume mboho Bothphethe munhu un'wana na un'wana a wu twisa no amukela ku i ta wu tirhisa na kwalano loko fika ku phumbuluke xin'wana ku va na mboho wo karhi mi ta hlamala vana kha tsutsumela kha Bothphethe va pfuna hi mali mi nga swi twisisi swi endlisa ku yini so a wu amukela ku ri swilo leswi swa humelela hi le misaveni kambe na vafundhisi Bothphethe kambe na ku humelela ka swo ku nga va ku ri yini ku nga va ku ri ku nawu wu nga siya vangwa ro karhi kumbe i timhaka ta ku vanhu va lo languta ku nawu leswi wu nge hi nga swi kota ku tirhisa hi ndlela leyi ku ti vuyerisa Bothphethe besana ku ri mhaka leyiwani i timhaka ta ku loko i vona mboho i ta wu tirhisa i vutomi i South Africa ene nge vuli ku South Africa ntsena se loko ri ku ni tiva nawu ni swi tiva ku ri loko no ku ni ta ti-copy and paste ni ta humelela ene nga ku na xinkwa i munhu sweswo Bothphethe a hi loyara se mina lava hi twisa sweswo ku ri i munhu swi nga vula ku ta timhaka ta ku generalize se swi hoxekini generalize ene ni vula leswiwani ku ri loko maloyara hi kona van'wana hi tengini va kona lava va vonaka mboho va yi tirhisa ku na huwa mayelana na ti-ref claims na ku busy na ko loko mboho wu ri kona tirhisiwa hayi futhi loko yi ri ref mi nga ha yi vulavuli yi khisamini hi ku tinyungubyisa hi van'wani va vayimeri va nawu va nga yi khisamisi so i vutomi Bothphethe dasani ku standa na vafundhisi Bothphethe a wu twisa yaleyo ngopfungopfu leswi a ni lava mi nga fambi mi nga hi byelanga advocate i ku kahle hi ku ya hi xiviko lexi a xi kha xi andlariwa hi advocate ku nga ri advocate kambe hi dokodela Aaron Motsoaledi kahle va rila hi yini va rila hi ku ri department ya vona ya health
yi ngheneriwe hi ti-claim leti ringanaka almost 4 billion loko va zama ku swi katsakanya I think leti 391 397 billion accounting I 21 billion KZN I 27 billion ene leti ti ta hi mhaka ku ri ku na maloyara ya nga busy ya tisa ti-claim letiya to fambelana ngopfu na leswi swi vuriwaka cerebral palsy ku na vana lava loko va tswariwa ibe va nga kumi oxygen then loko va se va tswariwa a va ha ri vana kahle so I negligence leyi Department of Health yi tikumaka yi khadi yi hakela hi mhaka ku ri xihoxo lexiya a xi kanakanisi ku ri I xa vona loko n'wana za a nga vi na oxygen loko a tswariwa se na maloyara hi identify loophole yaleyo hi kuma vanhu va lava ti-cerebral palsy kumbe vana lava va ka nga hanyangi kahle se lexi nga humelela I ku ri swi humelele ngopfu a Eastern Cape na chomi ya mina loyara luya va nga n'wi hlaya hi vito ra kwalaha va ku ri va ta n'wi vula mhaka le court a hi chomi ya mina hi mhaka ku langutela botsele no vula ku ri I mutirhikuloni yi khomeni kwalano ku xilo lexi nga mukavanyeti lexi mi ta swi hlamusela kahle se swi nga leswi kambe endzhaku ka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi yo mhaka hi ri na advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bulaka na vona nhlekani loyi lava kutaku hi ta kota ku hetisa mhaka leyi se loko loko ni nga se emavhengeleni advocate a mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku mi fike mi kuma vangwa ra ku va vativi va nawu mi vona ku okay ku na kumbe ku na xiphiqo hi tlhelo ra vana lava tswariwaku ivi va short kumbe va kayivela mphakelo wa moya wo hefemula ivi swi kavanyeta makulele ya vo hi ndlela yaleyo se ivi ku za ku fika la se yi fika ka 4 billion ene n'wi mi maha ku heta ku vula ku ka 4 billion ya mi ngheni helo n'we a ri ngheni helo ku na Xitsonga ndi pfinyiki but anyway yeah ana heta mahlweni botsele so ku ve vangwa mhaka yaleyo hi mhaka ku ri ma swi vona loko va ku khisa ya ha tengiwi na le court va fane nga ngheni loko mutirhikuloni a fika a yi kume vangwa rero a kume na vana va lavayani ivi a hoxa claim se loko a hoxe claim I think vete ku na claim ta 9 yin'we ya kona ku ri 15 million so 15 million times 9 mi nga ndla mete mi ta swi vona ku ri swi olova fika kwini ka 400 billion yaleyo so ku ve vangwa leri se ri nga tirhisiwa ene lexi a xi vavaka I ku ri a yi tengiwi case liya n'wana u fanele a hakeriwa mali liyani I nga tikuma I caution from n'wana wun'we that 15 to 30 million yi va ya n'wana wun'we se swi va swi olove hi ndlela yaleyo hi tlhelo ra xiloyara ku ri case liya ku prove court swi va simple hi ndlela yaleyo se loko mi langute ti-province Eastern Cape na Gauteng na KZN swi le ku humeleni ka ti-province hinkwaso ene va ri tiloya to hambanahambana se lexi nga endla ku na mali leyi fikelela kwalaho xin'wana minister va vulaka hi xona hi mhaka ku ri loya ra rin'we mambirhi a swi kota ku claimela munhu wun'we I xilo lexi va nga xi vula minister kumbe loya ra rin'we ri claima ka khoto leyitsongo na leyikulu kumbe ka tikhoto timbirhi to hambanahambana se byebyo I vukungundzwani lebyi nga ku endlekeni leswi SI yi nga byi kumi xin'wana ni nga ta kombisa hi xona ku ri va ri a Gauteng for example botsele ku na ti-claim ta 2450 ku na mhaka leyi ya ku ri n'wina tiloyara withdraw-wani loko ri kumile ndzeni vukungundzwani byebyo so out of 2.5 wa ti-case va ku withdraw-wani ti ve ti-withdraw-teriwa ivi ku sala va 168 ntsena se sweswo swa tikomba ku ri a ku ri mbhovo lowu a wu voniwini a wu ri ku tirhisiweni hi tindlela to hambanahambana ku ya hi investigation ya minister mina a ni swi confirm ku ntiyiso kumbe a ntiyiso ni vula leswi minister va vula swona loko 400 billion loko yi fika a hi leyi se yi nga hakeriwa hi liya loko va katsakanye hinkwato ti-claim tetiya va vona nga ku ri hi ta va na xikweleti xo ringana 400 billion se ku na nketani leyi langutiwaka ku lava va hi dlayaka hi laha kumbexani ndhawu leyi nga fikaka ku laha hi ko ka weakest link laha hi ku mbhovo wu sungula ku kona laha ka ndhawu leya hina leraku va nga kota ku pfala ku ya hi leswi va nga vula
iya loko sweswi ni nga kombisa vatphete ku ri yo fana na liya case ku va yi tengiwa a swi olovi but lexi nga kona ku va loko hi kha hi landzelerisa ka ti-claim letiwani ta le xibedhlele loko n'wana tsarise sweswiya ko tala ni twe ministara va rila hi ku yi wat fayila but lo mina ni nga famba kona mi kuma ku ri loko i lava fayile liya hambi yi nga yiviwangi yi tumbetiwa loko yi lava yi twa ku yi tshame na CEO emhaka yini va swi tiva ku lara ri ta fika kumbe nghozi yi fikeleni ku ta claimiwa mali yo karhi leswi swi ni vula ku kombisa ku ri swi vula ku ri va nga swi kota ku swi hunguta kwale ka ministara ku ri loko swi endlise sweswiya va nga yimeli ku mali mhaka leyi ya court xikeli xa mali xa tiveka loko n'wana a tswiriwe so a va nambe va tiyimisela va n'wi hlayisa n'wana luya na ku ri a nga tswariwanga xivexemo xo karhi loko ri ku 15 million a yi vekiwa hansi n'wana laha hlayisiwa loko a yi fika ka vana lava na swa swi ta va swi ri kahle advocate a swona ani loko vo swi kota kwale xibedhlele va swi sungula vona ani ma ta teka ti-details ta vatswari hina malwara hi nga se fika problem i ku loko se hina hi fika halwa ene yi va yi sukile hi ndlela yaleyo se hina loko deswi ni nga vula ku hi vanhu loko ni nga yi fikisi hinkwayo ka ndyangu swi hoxekile a ni ri swi hoxekanga mara a hi malwara hinkwawo ku na malwara khale ti-claimiwa ti ri kona ti-claim letiwani mali yi fikini ka vana lavaya va hlayiseka so a ni hi nge fani daswona ku at the end hi vanhu na makwanga ya hina hi ku hambana ka hina hikwalaha misaveni loko swi ta na i tala njhani byi khoma advocate i tala njhani byi khoma vurhongo va ku nyike 15 million yaleyo ivi i tlhe vitana vatswari van'wana i va hlengeleta i va nyika 150,000 ha 1% xixexo kumbe swin'wana swo taniya Godpete ni nga lava ku yimelela but mihleketo ya munhu yi tirha hi ndlela yin'wana yo ka yi nga twisiseki loko yi nghene 15 million ni ya na nghena le ka Ferrari shop ni famba hi Ferrari ivi ni ta ni ta paka kwala gate-ini ya n'wina ma swi twisa ku se ni tlela vuroko so ripfalo ra famba ra nyamalala ndlela leyo mara at the end swa vava ka ndyangu luwa kumbe ka n'wana luwa a yi fanele ka yena mara ta ku yini vutomi bya kona so swikuru kumbe swikurufu leswi mimbhovo leyi a yo pariwa ku kota swona hi mhaka munhu i munhu hi ta tshama kha hi ringeta ku fana na kwale ntangeni wa Eden nga ri ku dlwa ntangu le xikarhi leswi ku makule ku ringeta both ya mpe ni mi twela advocate ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina mara swa ntangama mi nga swi nghenisanga advocate kama swi na mhaka vana na siku lerinene ku diya ku engeta inkomo hi sweswo mikisero munghana wa fm xiphemu xo sungula lexi hi nga ta vulavula hi xona mina na wena ka 0860002543 kambe sweswi ni ya ka matsalani general wa nhlangano wa huvo ya vufambisi bya xikolo ta twa ku va ri yini vona timhaka leta ku heyi mara vukungundwani leswi byi na ku va CS1 educator ku va mudyondzisi ku hehliwa ku na swo ni zami wena ni ta ku zama khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hi laha hi nga koma yingisela munghana lona FM a hi yeneni ka huvo ya vufambisi bya swikolo hi kuma matsalani general wa voho hi ya twa ku kahle va ri yini timhaka leti timhaka ta ku va tiposo ti xavisiwa hi ndlela yoyoleyo mavabyi ya khale lama a hi amukeleni nkulukumba Matakanye Mr. Matakanye good afternoon and welcome to munghana lona FM. Afternoon Patrick and all your listeners. This cash for jobs, it's old, isn't it? Very old, Patrick. And why is it failing to die down, though? It can't die down. It cannot die down, Patrick, because, crime is part of economy in this country. And it is easy to manipulate the law in this country because I believe the punishment is reasonable in this country. But if we can harden the punishment in this country, I think we can win this battle. But the way we treat the criminals in this country, that's why it
does not die down. Look, people know that law does not give them that power. For instance, the power of appointing staff in school is given to school governing body, but somebody like principal, like SNT can, or district directors or officials of the department can manipulate these things for corruption, sell these things and say, no, if you want to become a principal, then give us 70,000 rands, or give us 50,000 rands, or give us, if you want to become an HOD, this is an amount of, if you want to become a teacher, or the relationship, your cousin's child, or your what, or your girlfriend, or your boyfriend, and all those things. Because the law is not strict. But if the law was strict in this country, I think this question of corruption will die away. Now, the law, it's not strict. Which part of the law it's not strict? Is it we don't have clear policies, or we don't have enforcers? No, I think the rule of law must be respected in this country. No one must take advantage of the law. Then if people can be punished on that, to say once you break the law, you must know the consequence management. You must know the consequence management. And it must be serious. Then I think nobody, this thing is law. Roles and responsibility, as I said, of appointing staff in the school belongs to the school government. But somebody, individual, can just take those, the roles and responsibility to himself or to herself. And how do those rules that are vested upon SGB get hijacked by an individual or two individuals? Look, at times is due to the fact that now the term of office for school governing body is only 3 years. And you must understand that some of these officials, the principals, are part and parcel of the school government, but they are the oldest members of the school governing body in the schools. You understand? The oldest school governing body. So they know the system, they manipulate the system. When you come after 3 years, when you come in, already this old member of the school government already knows how to bypass the policies in the school to go on with corruption and all that. Sometimes you talk about handover. These people do not hand over all these things that are in the contracts, what, and all those things, what is happening. They don't even have, in some schools you find that there is no handover altogether. You understand? So how do the school government know that now there is a contract in the school that this month that the department is giving the grant, that this grant is how much, and all. The poor parents do not know anything. Now this person is the only one who knows that this is what is happening in the school. And this person will tell them that no, he is the only one who has got the right to do all these things in this, because he or she is the oldest member of the school government body in the school, or the officials are the oldest officials in the school. They know where to fish. They fish in the school. Just recently, Ntate Matakane, there was a phenomenon by the Department of Education. I'm not sure if it was countrywide, but in Limpopo, for example, we had a situation wherein teachers would be pinpointed from a database, and some were saying that on its own it's a good fertile ground for these jobs for cash. And unfortunately, the department has since rescinded on the decision. What is your position as SGB? Was it a right move to say, let's create a database, and then from the database we'll be picking educators as the needs and curriculum dictates? Database is not a problem. The problem is manipulation. We welcome the database, but we want to condemn those people who are manipulating the system. There is no law in this country
except two legislations. One is South African Schools Act, Act number 84 of 1996 as amended. The second one is Educator Employment Act. These are the two acts that give the school government power. And it says, Section 20 of South African Schools Act, then all staff are appointed by school government. If you go to Educator Employment Act number 6, Section 6, it will tell you the same thing. So there is no any other act. And a person who will come and say, we take from the data, of course, we accept the data. But when you pick up people from the data, when we say from the data, then involve the school government, involve the owners of the school. I see. And when we started this conversation, as we conclude, Dr. Matakane, you said you and I agreed on the fact that this cash for job issue is very old. And the problem would be, are we going to stay with this problem forever? And are we going to get a situation wherein we say it's done away with once we see to it that law is respected and enforced, or there are other shortcuts that we can use to get this situation right? Firstly, there must be political will. There must be political will. That's the first thing. If there's no political will, then it's continued. Because if the NEC would say to the HOD, stop all these things, then they stop. If the minister making the NECs and raise these things and say this thing must stop and ensure that the consequence management is applying to everybody who does these things, it will come to an end. But as long as there is no political will, then it will continue until we die. Tate Matakane, you can still Sunene Nkarwangwina. Thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Tuesday. Na vanhu hinkwavo. I was at UFS just recently, and I think I'll be going back there. Maybe I should meet you so that I can we can arrange lessons for Xitsonga. Yeah, please, Patrick, man. Please. No, please come down and arrange lessons. Inkomo, okay, so thank you very much. It's all. Inkomo. But timhaka leti ta ku xavisiwa ka tiposo i khale swi ri kona. Khale. Kambe xiphiqo nkulu i ku ku nawu la ka n'wina. A mina nawu. Loko a ku ri na nawu, a ni loko munhu a xavisela to khomiwa. Se kwa hava xixi xi vinge nawu la mutini. Se i mhaka leyi kumbexana hi nga ta bula yona loko hi vuya mahungu na misava hi bula na statistician general Rusenga Maluleke. Va hi nyika tinhlayanhlayo ta vanhu lava nga khumbeka hi timhaka ta vugevenga. Ivi loko va heta i pfula la u tshika ni lava hi vulavula hi timhaka leti nharhu leti nga ta ti vulavuriwa hi statistician general Rusenga Maluleke. Na timhaka leti ti nga vulavuriwa hi tatana hi advocate Ntsako Terence Baloyi ta ku va vanhu va endla ti-claim mali ya kho yi tlhe yi nga ha fika voho. Na leyi hi heta ku hi yona ya ku va vanhu va xaviselana tiposo. A hi buleni nyana katsongo na swi tiva ku mpfa mi dzika mingiseri wa mehe, se a hi dzikeni hi vulavula hi yona. Kambe sweswo hinkwaswo mingiseri wa mena a hi sungule hi ta swi endla ntsena loko hi kume ku mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona hi sesi Lilian Hlabangwani ya fambe njhani kusuka la ka Sigagula la a hi amukeleni sesi Lilian Hlabangwani. Ya sesi Lili a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Afrika wa vulavula. Ikumet minute ntsena awara ya 13 yibili nangona ku Afrika wa vulavula ka Mgana Lona FM. Leswi loko pfulela xitichi lexa television i vona n'wanati loko pfulela xitichi lexa television i vona n'wanati hi byakwa. Se tuza kahle la ka television ku to va Maluleke. Ambe swi ri tana hi va amukeleni ka Mgana Lona FM n'wanati va kon'wani eka nhlekani lowu hi bula na vona va hi nyika tinhlayanhlayo ta hi laha vugevenga byi khumbaka ko mindyangu hi ku hambanahambana ka yona. Kumbexana va ta tlhela va hi nyika xifaniso xa ku swi hambana kwihi na tinhlayanhlayo leti nyikiwaka hi holobye wa timhaka ta maphorisa. N'wanati nhlekani mi amukeleni ka Mgana Lona FM.
hi lo sili muhaxi hi lo sava yingiseri. hayi a khensa swinene vakon'wana ni kombela hi nga se vulavula hi mhaka nkulu leyi hi nga tela yona mi sungurisa leswi mi nga sungurisa swona loko mi vulavula na vateki va mahungu mi sungule hi ku kombisa timhaka ta ku onge tinhlayanhlayo ta 20 ta ku hlaya vanhu hi ta census 2022 ta ala kusuka milon'wini. Muhaxi xo sungula ntirho wa hina i ku hlaya vanhu. Loko ntirho wa hina ku ri ku hlaya vanhu ku na lava hi nga ta va kuma emakaya ni lava hi nga ta ka hi nga va kumi. Se swi nga leswi loko hi nga va kumanga lava hi nga va kumangiki hi na ndlela yo kota ku tlhela hi vuyelela hi landzelerisa hi leswi swi vitanaka post enumeration survey. Loko se hi kote ku vona hi vangani hi nga ka hi nga va hi nga va kumangiki hi kota ku va na mpimanyeto kumbe ku boxa leswaku nhlayo ya vanhu lava nga haleni tikweni ra hina hi vangani. Ka lembe ra 2022 leswi swi nga hi komba vanhu lava hi nga va pfumala kumbe hi nga va kumangiki kumbe lava loko hi ya hi nga hlanganangiki na vona hikuva kumbe va ri ntirhweni kumbe hi swivangelo swo karhi. Ku ve tiphesente ta 31 leti ti nga va tiphesente ta le henhla. Va tele lava va vulaka leswaku hikuva ni tiphesente leti ti ri henhla swi ta vula leswaku a hi tivi nhlayo ya vanhu lava nga haleni. Loko a hi tshama hi ku tiva tiphesente swi helela kwalano kambe hikuva loko se hi tiva tiphesente letiya hi ya teka lava hi nga va kuma hi tlhela hi pfuvapfuva tinhlayonhlayo hi ku tirhisa matirhelo ya laya nga kona ya laha ya swipimelo swi humaka le ka United Nations ka nhlangano wa misava ka matirhelo ya tinhlayo ta tiko hi kota ku huma na nhlayo ya vanhu lava nga haleni tikweni. Va tele lava hi va tele va rhangeriwe ngopfu hi va professor vambirhi lava hi va hloniphaka swinene lava va kombisaka leswaku tinhlayo leti va vona ingaku hi tona. Van'wani va ri hi nga tlhelela hi ya hlaya vanhu nakambe kambe mi ta va mi voni xiviko xa namuntlha xa va professor lava nga rhangela goza leri va ri va voni swi ri na nkoka ku ya hlaya vanhu hikuva ku ya hlaya vanhu hi vuntshwa hikuva tinhlayo leti ti to va ti ri na ku tsekatseka loko se hi hundza eka timasipala ya le hansi le ka muganga ku nga mhaka leyi na hina hi nga yi boxa kusuka kwale kusunguleni. Se a ni koti ku twisisa swinene leswaku ku nga va ku ri yini xivangelonkulu xa ku va bulu leriwani ri nga lavi kusuka hikuva a hi fanele se hi languta emahlweni hi tirha ku tirhisa tinhlayonhlayo leti hi kota ku languta matirhelo ya hina hi ri tiko. Se namuntlha mi nyika tinhlayonhlayo ta hi laha vugevenga byi khumbaka hako a mindyangu. Xivutiso ku ta va ku tinhlayonhlayo leti ti hambana kwihi kambe sweswi ka ha ri na holobye Bekitele ti holobye Senzo Mchunu ti hambana kwihi na letiya ta holobye Senzo Mchunu? Ti hambana laha muhaxi letiya ti humesiwaku hi holobye wa maphorisa kumbe hi vatirhi lava nga ehansi ka holobye wa maphorisa hikuva lava va maphorisa ngopfungopfu holobye a nga murhangeri wa xipolitiki. Hi lunghelo leri hi nyikaka rona leswi hi swi vitanaka official statistics leswaku tinhlayo leti ti nga ta ximfumo leti ti humesiwa hi tiko ti humesiwa hi statistician general ku nga mina haleno kambe ndza swi kota ku hundzisa matimba ya lawa ya eka un'wana munhu. Se matimba lawa ni nga hundzisa eka ndzawulo ya maphorisa swipimelo swa kona hi leswi a ti fanelanga ku humesiwa hi murhangeri wa xipolitiki hikuva loko to humesiwa hi murhangeri wa xipolitiki tinhlayonhlayo ti nga tshika ti hlaseriwa hikuva murhangeri wolowo a nga humi ka vandla ro karhi ra tipolitiki. Se holobye wa maphorisa o nyika ku nga ri xiviko o hlaya xitatimende xa ku namuntlha hi paluxa tinhlayo leti. Munhu loyi a rhangelaka goza leri i general Sikhukhune wa maphorisa hi yena a hlayaka tinhlayo leti. Ku hambana ka tona hi leswi muhaxi
va xiphorisa va vulavula hi tinhlayo leti ti nga ya ti ya mangariwa le aswitichini swa maphorisa, reported crime incidents. Kasi hina haleno ka 36 South Africa a hi le xiphoriseni hi ya teka tinhlayo nhlayo, hi ya le makaya hi ya vulavula ni lava va nga va ni nghozi ya ku va hlangana kumbe va hlaseriwa hi vugevenga. Se ku hambana ka swona ku yisa emahlweni hi leswi, tinhlayonhlayo leti humaka le eka lava va xiphorisa ti tala ku va ti ri ehansi hi ku tin'wani ta tinhlayo leti hi bulaka hi tona na vaakatiko a va yanga exiphoriseni va ya timangala. Se loko hi kha hi vulavula hi tinhlayonhlayo leti ti va ti kha ti languta swiyenge swihi? Ni twe mi kha mi khumbana hi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu na ku vanhu va titwa va hlayisekile ka tindhawu tihi va nga hlayisekanga ka tindhawu tihi. Mi nga hi nyika xifaniso xa hi laha a mi ti andlala ha kona hi nkomiso mi kha mi kombisa na lomu swi hambanaka koho na lomu swi khumbaka vaaki ha koho. Xo sungula hi languta ntshikelelo lowu vaakatiko va nga hlangana na wona ku huma eka vugevenga kumbe swigevenga hi tindlela timbirhi. Ku ri emakaya kasi hala tlhelo ku ri eka ximunhu kumbe munhu. Nyika xikombiso, loko hi ku yiviwe movha wu fanele wu yiviwa wu ri kaya loko wu wile. Kasi loko hi ku phangiwe movha kumbe leswiya hi ngo i hijacking, wu ta va wu tekiwe wu ri ndleleni. Se loko wu tekiwa wu ri ndleleni i nghozi ya ximunhu, individual crime experience, i nghozi leyi munhu a nga hlangana na yona ya ximunhu. Kasi loko wu ri ekaya wu katsa ndyangu, hikuva swi nga endleka loko va karhi va yiva movha lowuya ku va na ku vaviseka ku tlula n'winyi wa movha kumbe wun'wana wa kwala ndyangwini. Se hi swona leswi hi langutaka swona. Se kasi xin'wana loko hi languta eka tinghozi ta vugevenga leti ti nga humelela kwalomu mindyangwini, ku nga ha va ku ri ku tshoviwa loko vanhu va nga ri kona ekaya, kumbe ku tshoviwa leswi hi swi vitanaka house breaking, kumbe ku tshoviwa loko va ri kona ekaya, home robbery, ku gembeteriwa kumbe ku onha nhundzu, swin'wana ku pfinyiwa kumbe na leswi yelanaka ni timhaka ta ku pfinyiwa. Hi ta kuma leswaku tinghozi leti ti tlhandlukile hinkwato kwalomu mindyangwini leswi hi swi vitanaka ti-household. Kasi loko se hi ya eka tinghozi leti vanhu va hlanganaka na tona, va nga ha va va ri endleleni, leswi hi swi vitanaka individual crime experiences, hi kuma leswaku ku hlungiwa swo karhi kumbe nhundzu munhu a ri endleleni, leswi hi swi vitanaka street robbery, swi ye ehansi. Kasi hala tlhelo ku phangiwa ka timovha leti swi nga munhu a nga tekeriwaka movha a ri ku a ri ndleleni, leswi hi swi vitanaka hijacking, naswona swi endlile swi ye ehansi. Kasi xifundzankulu xa Limpopo xi le hansi swinene hikuva xi hlangane na timhaka ta ku yiveriwa kumbe ku onheriwa nhundzu. Kasi haleno xifundzenikulu xa Gauteng hi kona hi vona ku ri na tinhlayo ta le henhla swinene. Kambe lani tani sweswi mi nga kombisa ku mi va mi kha mi languta ku ya hi mindyangu ku yi khumbeke ku fika kwihi, lera ra ku yi va yi kha yi katsa hi mpela na ya leyi mangariwaka na leyi nga mangariweki. Loko mi kha mi languta ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu, mi kuma xifaniso xa njhani hi tinhlayo Mngwanati? Xo sungula hi ta kuma leswaku vanhu lava va nga hlangana ni timhaka ta ku hlaseriwa hi ku ya hi rimbewu, ku ve na ku nga ri 900, ku ve na kume nhungu nharhu wa magidi wa tinhlayo teto eka lembe leri nga hundza kumbe kusukela loko hi swi langutile ka lembe leri nga hundza. Tinhlayo leti a to va tona ti nga henhla ngopfu, hi tona ti nga hansi loko hi languta tin'wana ta ku fana na ku yiviwa ka nhundzu ya le kaya kumbe ku va vanhu va hlungiwa nhundzu va ri lomu amagondzweni.
kambe hi yona mhaka leyi ya ku xanisiwa ka vanhu hi ku ya hi rimbewu leyi yi nga ya mangariwa ngopfu emaphoriseni. Leswi swi vula leswaku leswi swi vitanaka stigma kumbe leswiya a hi tala ku swi vona swa ku loko munhu a tshika a hlaseriwile hi ku ya hi rimbewu kumbe wa ka manana a tshika a pfinyiwa, vanhu va ka hina se va swi kota ku humela erivaleni. Hi swona swi endlaka leswaku hinkwavo lava hi nga bula na vona hi kume ku hinkwavo va lava nga hlaseriwa hi ku ya hi rimbewu kumbe ku pfinyiwa va yile va ya kuma ku pfuniwa eka mhaka ya vutshunguri. Kasi van'wani va vona n'we exikarhi ka vanharhu van'wani na van'wani va kote ku ya va tlhela va kuma leswi vitanaka counseling kumbe ku ya pfuniwa hi vanhu lavaya va kotaka ku va seketela, ku nga ha va hi swa miehleketo kumbe ntshikelelo lowu va va ka na wona loko va hlangane na nghozi yoleyo. Ku na tihlayihlayi tin'wana mi nga swi famba mi nga vulavula hi toho van'wani ni twe mi ti tshikelela na n'we mi vulavula hi timhaka ta onge n'hweti leya nyenyenyana ku na swin'wana. Miri i milawu ya yini leya i ku xanisiwa njhani loko ku va ku kona mi nga kuma tihlayihlayi ti tlakukaka hi n'hweti ya nyenyenyana? Hi leswi swi vitanaka psychological offense kumbe laha vanhu va tshikaka va tirhisa sweswi nga kona swa tifoni masiku lawa va hlasela van'wani hi hungu ra text kumbe ra WhatsApp kumbe va rhukana kumbe va tshika va nga va hundzisi kahle hi nikisanana eka mabulo ya vona. Hi ta kuma leswaku eka tin'hweti ta nyenyenyana ku nga yona February na tin'hweti ta Khotavuxika kokwalahaya tinhlayo leti ta at least na n'hweti ya nikisanana ya April hi vona ku ri na ku tlhandluka nkarhi walowa wa ma-Good Friday waloya. Kambe ngopfungopfu kwalaya ka n'hweti liya varhandzani leya February ingaku swa komba ku loko va tshika van'wani va te va la ku burisana na van'wani va tsandzana ematshan'wini yo va ku ni ta vona kun'wana mahlweni ku fana na mina ni nga ni tshembisa hlantswa vakon'wani malembe ni ngo timiyelela vona vo to ya hlasela munhu ya luya hi WhatsApp na swi swa ti-SMS kumbe va n'wi fonela va n'wi rhukana a kha a hlamusela ku mina ni swi koti ku va ni nga va na vuxaka na wena. A hi tseleni leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi eka xiviko lexi mi nga xi andlala namuntlha N'wanati ka vayingiseri va Munghana Lonene FM hi swihi? Eka timhaka ta ku langutana ka tinghozi leti vanhu va hlanganaka na tona hi ta kuma leswaku kwalomu ka 46% makume mune ntsevu wa ti-percent swi lava ku fikanyana hafu ya vanhu lava hi nga vulavula na vona va kombisa leswaku vanhu lava nga va hlasela i vanhu lava va va tivaka, ku nga ha va munghana kumbe munhu loyi va n'wi tivaka, ku nga ha va nuna kumbe munhu loyi va n'wi tivaka hi ndlela ya vuxaka bya ku rhandzana kumbe xaka ra kwala ndyangwini kumbe wun'wana wa vanhu va lava tshamaka kwala kusuhi. Leswi hi komba leswaku loko ku karhi ku tirhiwa na timhaka ta ku xanisiwa ka vanhu hi tindlela to hambanahambana ta vugevenga swi vula leswaku swin'wana swi humelela lomu mindyangwini hi leswi maphorisa va nge swi koti ku swi fikelela va ta tshama emindyangwini ya hina va rindzana na hina. Leswi vulaka swona hi leswaku vaakatiko emindyangwini na kwalomu ka vuakelani kumbe emigangeni na kwalomu malokixini a hi tirhisaneni ku kota ku pfuna lava va xanisiwaka eka timhaka ta lava xanisiwaka hi vugevenga ngopfungopfu hi lava va tivaka. Leswi ta endla leswaku hi kota ku olovisela lava nga eka ntshikelelo walowo hikuva loko hi nga pfuni va tala ku va ni ntshikelelo wun'wana wa miehleketo a ku na lomu va nga ta tsutsumela kona. Kasi xo hetelela loko vatirhi va hina va Statistics South Africa va lava ku burisana na n'wina swin'wana swa tika loko lava va vangaka vugevenga byebyo kumbe ntshikelelo walowo va ri kwala kusuhi hi tala ku hi lava ku bula ni munhu un'wana na un'wana a ri yexe. Hi tiyisiwa hi leswi vaakatiko va ka hina va hlamurisaka swona swivutiso swa hina
hikuva swa hi pfuna ku kota ku twisisa xiyimo xa vugevenga ni ntshikelelo lowu nga kona eka ku xanisiwa ka vanhu hi van'wana. a hi hetisele Mun'wanati kwala kaya leyi mi vulavulaka hi yona mi kombisa kahle ku hi na lunghelo ra ku hi tshikelela va xisati hi vo va nga hansi ka ntshikelelo ku tlula va xinuna. Hi tinomboro mi vona yini kumbexana ni nga mi hlwerisi ngopfu hi ku na swi tiva ku mi ya ka mbulavulo wun'wana. Va ka manana 40% va kombisa leswaku ku gembeteriwa kumbe ku xanisiwa swi humelele va ri emakaya hi laha munhu a fanelaka a va a hlayiseke kona. Loko hi languta lava vanhu va xinuna ko va 13% se swi hi komba kahle leswaku va ka manana va le ka ntshikelelo, kasi van'wana 42 va gembeteriwa kumbe va tshika va biwa kwalomu etindhawini ta le kusuhi na lomu va tshamaka kona, emavhengeleni, hambi ku ri lomu tihofisini lomu ku tirhiwaka kona. Se swi komba leswaku vuhlayiseki bya va ka manana loko hi languta byona ni vuhlayiseki bya vatatana ku na ku hambana. Vatatana va hlayiseke ngopfu, kasi hambi ku ri ku famba navusiku vuhlayiseki bya ndhawu yihi na yihi hi kota ku byi vona loko va ka manana va kota ku famba hambi ku ri vusiku. Loko ho hi vona hi nga va voni va ri ku fambeni swi sungula ku hi komba leswaku vuhlayiseki bya vaaka ndhawu yoleyo byi sungula ku tsekatseka. Mun'wanati ni vikesile swinene leswiya swin'wana hi nga swi vula ka xiyanimoya ni hi twanani le ka nhlengeletano ya le kaya ku a swa ha vulavuriwi kona la, se vanani na siku lerinene ku dya ku hengeta. Ku khensa mina muhaxi na ku khensa vayingiseri va swi twile ku leswiya swin'wana hi nga ha buli hi swona, hi ta bula xikaya vakon'wani. Ni mi twile Mun'wanati a khensa. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM, Statistician General Rusenga Maluleke va hi nyikile xifaniso leswi lava nga hetisela ko hi laha a ni lava ku na wehe hikwalaho nga ku vo swi tivile ku hi nga fambi hi nga swi vulangi ku vaxisati ve le khombyeni and lexi vavaku ngopfu ve le khombyeni ka vanhu lava va nga va tshemba. Ma swi vo hi yo mhaka mi twa ku tinhlayanhlaya ti ri n'wana kumbe wa xisati i pfinyiwe hi malume hi vantsongo sweswiya swa ku taniya n'waxisati i biwile hi murhandziwa wa yena hi khale ka murhandziwa wa yena hi la swi jikajika koho ngopfu la. Se hi salele hi masiku ya 3 ku va hi gimeta n'hweti leyi ya vamanana. Ta ku masiku hi bula na vo vamanana va hi byela ku hi ku vona ka vona va vona ongeti swi nga va swi kha swi cinca kwihi. Hi ku na vo va byeriwa va ku hi nga hambana na n'wana lowa ka Mathebulo, mina vona yi ni borha ngopfu ni nge swi koti mina. Van'wana va tlhela va kota no swi vula va ku mina loko mo ni hambanisa na n'wana lowa ka Maxingiritano loyi a ni ta ti dlaya, va vula jukujuku i ku biha a wa ha swi koti no ha swi vula. Maswo se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga swi langutaka mingisero ya ku ya mahlweni hi kota ku dyondzisana, hi lemukisana, hi anamisa miehleketo. Ni ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 loko se ni vuya hi bula hi timhaka ti ta kha vulavula hi tona Mun'wanati, na leta ti vulavuriwa hi Advocate Ntsako Baloyi, na leta ti vulavuriwa hi Matakanye. Hi bula hi teto ntsene, mi nga kayakayisi muhumelerisi wa mina, hi bula hi sweswo ntsena ka 0860 002 543 na ngeta nakambe 0860 002 543 nomboro leyi nga ta yi tirhisa loko se hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 kwala ka Munghana Lonene FM komandlela ku nga siya kona sunguli twa leswi. Xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela? SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela. Ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. Ya fukubela awara ya 13 a hi ku timingisero 0860 002 543 kambe ke andakalishi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vu5.
0860002543 nongoroko i Africa wa vulavula makume nharhu timinete ntsena ku bile awara ya 13 loko a vulavula hi kutani muhumelerisi swi ta vula ku mi ya lavalavana na va ndzawulo ya rihanyo hi kota ku bula na vona ku na vanhu va vilelaku ngopfu hi timhaka ta mi swi vitana yini kambe leswiya swa ku rhwala vanhu ku na mingiseri area na vanhu va rhwariwa va suka ka xibedhlele xo karhi va ya ka xibedhlele xo karhi ku va ya tshunguriwa va ya kamberiwa va riferiwa ivi loko va fika le va ku va byeriwa ku hayi dokodela mi ta ka yena livhini loko kumbe mi fika va ku hano mi hlwerile dokodela loyi fambini kasi va hlwerise hi mani va fambi movha ya mfumo a va swi koti ku n'wi byela ku ka ha ri na 10 va taku va suka hi le ka kambe a hi tweneni ku n'we mi angula ku yini ka leti hi nga ka tona nhlekani lowu wo sungula hi loyi i nhlekani enhlekani Butheti na vashomi mpfukeni hi pfukeli mi njhani na ya hi pfukeli hi pfukani mi dina siku rin'wana mi ku ti-client ta mina mi ku loko wo hambana na vuswa ra yini na mati na swakudya kwalaha ko tsutsuma mati kwalaha no tsutsuma ku loko khwiri ri cema munhu a tshunela kusuhi na rona i problem se na muhlamerini Butheti ni ta hi mhaka leyi mi nga vulavula na mutirhikuloni already Baloyi ne leswi Minister of Health va nga swi endla swi kahle kambe lexi ni xi pfutaku ku loko va swi endlini swi ta va pfuna hi ku ya phambeni ni tshama mi swi vula kwala amoyeni mo ku vanhu va nga endli milawu loko se va endla milawu va tlha va vuya va ta ri leyi milawu leyi va nga yi endla nawu wa le ka lowu endlaku ku vanhu va suwa for ti-cerebral palsy wu endliwe legislature leyi na vona minister va nga phati ya yona mo ni mi kombisa Butheti from personal experience hi loyi n'wansati u ya kuma n'wana loko a fika a kuma n'wana ivi va ku n'wana loko na cerebral palsy hi mhaka ku ri a nga cheriwangi oxygen nkarhi na nkarhi then loko a vo endla swilo leswi a va nge i no fault basis va pfumelela ku loko munhu n'wana a tswariwa a ri na cerebral palsy u ta kuma stripensa so every month xa ku a kota ku hlayisiwa because ni va yingiseli kahle va tlhela va kombisa ku vana lavaya va tlha va ya aka swibedhlele swa mfumo ku ya pfuniwa kona hala tlhelo mfumo wu tlha wu va wu va hakeli mali so hi ku vona a va tirhisi no fault basis hi lowu wa mhani a swi fanaka za a tsundzuxiwa ku phela loko n'wana a ri so u nga kota ku ya endla yini ku ya claima mali xikombiso xin'wanyana loko sweswi n'wansati a kuma n'wana wa ka mhani a kuma n'wana a ri na vutsoniwa byo karhi va va nyiketa grant swa tiveka ku n'wana loyi loko a ri na vutsoniwa byo karhi n'hweti na n'hweti u kuma mali yo karhi so leswiya va byela vana ku ri mi famba mbuyini la kaya hi tintavani khi gede va ri hava ganjo se hi yona problem leyi endlaku ku ri se sweswi swa jika se swihloka swi ya komba ku vo mani hi vona va nga endla ti-claim ta fraud kumbe njhani mara ti-hospital record letiya ti huma kweli a xibedhlele lava nga kona se vona va pfuli mbova loko a vo tirhisa system ya no fault basis a swi ta va pfuna hi ku swi ta vula ku loko munhu a ya kuma n'wana a ri na cerebral palsy a ta namba a subjectiwa ka stripen xo karhi lexi a fanaka xi kuma xo n'wi hlayisa until vutomi bya yena byi fika emakumu so hi ku sweswi loko va ku hi kumi 20 wa vanhu se ha va susa a veke hi practice ha va khoma hi November a UNICEF ka ha graduate man'wani maloyara va ta tshama fika ma kuma nawu luwa wa ha ri taniya ivi na va tirhisa nawu luwa so leswi a fa va endla swona a fa va yi tsema mara va ri na swo tsemela ka swona so va ku tsutsuma va tlhela va ya lunghisa nawu luwa because a ni ha swi tiva ku vana va cerebral palsy va kumeka kambe xiphiqo ko va nawu xiphiqo ko va nawu kumbe xiphiqo ko va ku n'we van'wani mi pfa mi hoxa swikoxo swo ka swi nga ri ku swona swikoxo swo ka swi nga ri swona Butheti swi nga hoxiwa swi fana na loko n'wina sweswi mu suka kwalani mi ya a Giyani ivi mi famba 130 mi va kha mi swi tiva ku penalty ya n'wina yi cini so that's why na lava va tikhamera loko va mi yimisa va ha mi vutisi xivumbo mi komba ku a mi famba xipidi lexi so a ni ku dyoha kun'wana na kun'wana ku na penalty ya kona se lexi ni vulaka xona i ku na hi 2027 hi ta va ha vulavula hi ku dyoha kun'we hi mhaka ku a ni twangi va swi khumba na ku va na makungu yo cinca nawu mo ni mi nyika example hi road accident fund leyi ve nge yi khisami hi matsolo a yi khisamangi hi matsolo road accident fund yi tikhisamisi hi matsolo mo ni mi nyika example yo hanya
sweswi Pat Kalanga God forbid u kuma accident swa tiveka loko va tshovekiwa kona nenge i 350,000 right mara Pat Kalanga se a nga ha swi koti ku tirha Pat Kalanga u hola 20,000 loko Pat Kalanga hola 20,000 road accident fund mission ya yona veri hi ta ku vuyiselela a wu ri kona ngile ku a nga kumanga accident so accident yi leyi endlekile swi ta vula ku va fa va mi nyiketa mali ya 12 months leyi ya mi hola loko ke na nyiwa salary ya n'wina 240 mina 30 years va fa va mi nyika ti-240 multiply by 30 i mali muni 40.4 million se va wisi hi mali a va hi va cinca milawu yi kota ku accommodata leswi va kotaka ku fikelela swona that's why loko sweswi mo fika emutini botpet va mi nyiketa swakudya va mi nyika swikoti va mi nyika cold drink va mi nyika rice va mi nyika na jamu mi ta leswi mi kotaka ku swi mi ta leswi mi nga ta kota mi funya leswi mi nga ta kota ku mita swona anon'wini wa n'wina so vona va endla nawu lowu endla ku nga ri vona i tibiliyonere ivi vanhu va nghena va fika va teka mali ya vakutsa loko se va kutsa va ta va tarile va ku hi tekeliwa mali hi maloyara a va hi va lunghisa milawu yi endliwa hi maloyara milawu yi endliwa hi vona maloyara vo landzelela milawu liya ivi va swi vona ku la a mu landzelelangi n'wina hakela maloyara ma langusa bodo la kun'wana bodo ma nghena kona se a va hi va pfala mabodo lama va tshika ku famba va kha va hi vulavula ku biha a hi hinkwenu hi endlaka swileswi a hi hinkwenu hi endlaka medical negligence mina medical negligence both from experience na yona ya hi one leyi va nga fika va yi rejecta on the basis ya ku client ya mina loko a tikile a dzaha fole a nwa byala a nga landzeleli masiku ma xikalo ivi va fika va ku leyi a hi nge yi pfumeli ku the cost ya this thing i mhana kona maswa so tin'wana ti kahle tin'wana a ti kahle se va nga va ri hi leti nga ri ku kahle ntsena ivi va teka titihu va kombetela vanhu a va hi va lunghisa na hosi swa vona va ku a hi tshamini hansi a hi nge yi koti 23 billion a hi mekeni sure ku loko n'wana tswari a ri na cerebral palsy muendli i mani kumbe hi hina la xibedhlele a ku 5,000 hi mali swi ta va swi right nemetweni makwa se va nga vulavuli va nga swi tivi va la ku lunghisa njhani loko va swi tiva ku fa endla yini inkomu swinene thank you Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu 0860002543 khumenkombo timinete a yi se ba awara ya mbirhi i mahungu ya misava hi nomo wa Lilian Hlabangwani kusuka kwalano nghena xikan'wekan'we ka nongonoko dzumba na mina ni Khalanga Pet Mathebula ni famba na ncindani Eric Mabasa un'wana mingiseri hi loyi i nhlakani hello a yini njhani hi pfukile papa minjhani pfukile ma ina mani la ku nghena nyana ka liya ya mintirho yo xavisiwa ka mintirho ma haya na mina un'wana wa vona swilo leswi nga ni endlekela wo xavisa ni hleketa ku na xipesi xa mina xi nga tekiwa xi nyiketa un'wanyana munhu okay hlamusela nyana ni kota ku swi twisisa leswi a ku ri na ti-post ta national ta RTMC ta National Traffic Police hi vuyi hi apply ivi va hi vitana ku hi ta tsutsuma hi endla na ti-push up ku zi ya fika ka xitepe xa interview after interview va hi teki ti-fingerprint and then va ku hi yimela ti-course ku va ta hi fonela hi ta ya endla medical and then ku ta sunguliwa a college se mara loko ha tshamini hi yo va hi vona ka ndzhaku van'wani va posta ku se va fonelini ku va sayina ti-appointment letter ivi loko hi xitisi sweswo hi zame ku lava ku tsala memorandum hi heleketa ka RTMC a va zangi va nga hlamula a va endlangi na nchumu se ivi a hi tiva na date ya leyi a va ya sayina hi rona hi zame ku lava ku tshinela kwahalaya hi ku na Minister of Transport a va ri kona kwele se lexi va nga xi endla vo va hi vitane maphorisa ku va ta hi songola laha ku minister a nga yi voni loko a huma mara sweswo ni lava ku twisisa ku laka ku swi famba swi hlangana kwihi na ku xavisiwe mativa swi hlupha hi ku phela se swihehlo leswi hi ngumtaka na swona mi ni ri ku mixani mi humesisiwe mali va ku leswi mi swi vula ku n'we mo hleketelela ivi mi hehla ma ndzi vona ku hina hi vulavula hi ku mi xavisetiwa ntirho but hi leyi sport loko hi kha hi ya endla leswa assessment a hi teka tinambara ta hina hinkwenu hi kha hi endla group loko wena ku tshuka va ku fonelini u ta hi byela ku 1 2 3 hinkwenu la hi nga endla swilo leswiya ku hava na wun'we
ka ti-group ta hina ku hana un'wana nga ndla yini kwana un'we va nga n'wi fonela ku a ta sayini ka xin'wanyani mara no swi tiva ngopfu tiva ku ka ntirho lowu wa vuphorisa loko munhu a va a bihe emirini wa ri wa xisati a nga ha pfumeleli ku a nga ya emahlweni kambe swi lera loko hi laha van'wani va sayinile a bihe emirini mi kha mi n'wi vona botet ku munhu loyiwani a nga ha salangi hi masiku mangani ni vula ku sweswi maveriveri but mina lexi mina n'wi hi nge ri ku hambaneni xo hi hambani maveriveri hi nge vuli ku mintirho ya xavisiwa hi sweswo n'wi mi swi vulaka swa maveriveri hi mhaka ya ku a ni ngo na va lava mi nga va tiveki kumbexani group yo sungula leyi nga ta n'wi mi nga se ta ma swi vona leyi ya n'wi a yi tata endzhaku se maveriveri makwavo kambe hambi swi ri tani se sweswi mi helele mi byi kuma vutrafiki lebyi ku va mi byi lava kumbe swi vhe swi tsandzele makumu hi vuyiza maloyara ku ri ra hi aplayela ve ri interdict ni vulavula na sweswi ka ha ri na tin'wana timali ti nge le ku humesiweni ku a ya hi zamela ku vulavula na vona a vutikisa ku program leyi mi yi endlisi ku yini mi le ku humeseni mali mi nga si tirha loko humesi hi le ku zamazameni ku kumbexani a va ta no ni mi navelela mukateko makwava sweswo se swi ta tika kambe hambi swi ri tani kesini nkarhi wa n'wina hlayiseka swi hi tlherisela le ka lembe leri hi nga tshama hi vulavula hi leswiya swa le ka i mani nga ha va vuli hi vito leswiya swa ti-150 ma ha swi tsundzuka swi hi tlherisela kona kwalaya muma swa 150 a wu tirhi leswaku ayi mativa mani a hi tekeni loyi ni hlekani ahe khalanga papa mativa ni khomele ntani ina ku ri ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni khomele mingisero wa mina ku va ni mi khomiseni a ni chava ku lexi tafuka xi hi tsema lexi mi khomete ni lava ku dlamba leyi ya mali leyi loko vanhu va fanele va kuma mintirho khalanga ya se mara leswi mi nge te hi ndlandlamuxanyana na swi twa ku vulavula hi mali ngopfu mara a nga ta rhanga ni kombisa tinxaka tinharhu kumbe mune leti ti endlaka ku vanhu va kuma mali currently leti ti endlaka ku vanhu va kuma ntirho ka nkarhi wa sweswi i khome qualification ya right i khome experience ya right i fanele xo sungula i khome mali hileswaku i qualification plus mali i qualification plus masangu i qualification plus political connection i qualification or nothing a wu khomangi nchumu at all loko nga khomangi nchumu at all chances ya ku i kuma ntirho is very limited i tala ku kuma ntirho loko vo fika va holova le ka panel va ku a hi fanele hi teka khalanga ha ha n'wi teki lowun'wana wena ha ha n'wi teki na n'wana ha ha n'wi teki ivi ya n'wina a mi endliwe vo heleketa vanhu ka ti-interview a mi nga tivi munhu se mi humelela mi dlina mi tekiwile that's why mi kuma ku ri loko i nga tivi munhu kwale ndzeni mari khome qualification hambi wo fika i performa to the best of your ability ku hana la nga ta endla dispute hi mhaka ku nkarhi wo tala union yi va yi ri kona ka timhaka ta ti-interview se lexi a ni nga ta ringeta ku kombisa xona khalanga i ku a ni swi tivi ku hi ta huma njhani ka xiyimo lexi hi timhaka ta ku hambi ku ri vanhu lava ku na vanhu vo tala ngopfu va nge ku byeli mari kuma ku vanhu va kumeke principal hi ku va humese mali mara va nge vuli ene i timhaka ta xihundla lexi hluphaku xihundla khalanga i swilo swa vanhu vambirhi ene leswi hluphaku khalanga ku na referral i ngo ta ka mina sweswi khalanga i ku sambo mi ko hlupheka na why mi nga voni ncindhani a ta mi tsemekela nhlana se hi ko i ni hlanganisa na ncindhani wena laha ivi ya mina fika ni vulavula na ncindhani no nyika example i nikisana xo ka xi nga hanyi ncindhani a fika ku tana na 5,000 ni ta ku endlela plan hi makumu ni fika ni n'wi humesa ni ta sungula ku vilela ntsena loko ni humese 5,000 ni nga hangheni ntirhweni loko ni humesa 5,000 a ni vilela ni byeli munhu hi xihundla lava va nga tikerekeni va tlhela va khongela va ku Xikwembu ha khensa ku va favor Xikwembu xi ni favorile that's why na loko va heta ku kuma mintirho leyiwani hi timali va fika va vula vumbhoni va ku no i favor of God
va nga ha vuli ku hi lo humesa mali va nga ha vuli ku ku na masangu ma nga nghenelela mbili lexi ni hluphaka ngopfu ni rilela ngopfu a girl child Khalanga vana va hina lava nga ku dyondzeni ka swikolo va nga tiyunivhesiti va vuya ku na ti-qualification va fika va nga yi kumi mintirho hi mhaka ku either a wu swi koti ku humesa mali kumbe you are not prepared ku nghena ka timhaka ta masangu. It's a challenge ene yi ente ngopfu Khalanga a hi munhu wun'we i xikimi xa vanhu mi nge tshami ka panel munhu un'we a fika decide ku ni teka mani n'wina van'wani mi langutile mi kha mi swi vona ku munhu loyi i tena luya swi vula ku i va a rhange a influence the panel a kha a swi tiva ku handla sala ni mi xavela ti-cold drink already mi va mi kha mi swi tiva ku loko Khalanga a nghena a heta loko ni huma laha ni ya xava bright pack se it's a challenge and swi kule ngopfu na le ka timasipala Khalanga hi ta swi heta njhani ku na vanhu lava hakelaka ticoco kusuka loko va nghenile mintirhweni na sweswi va hakela coco va tshama va kha va chavisiwa ku ri i ta huma ntirhweni ku na vanhu lava nga tshama va thoriwa temporary i kuma munhu a va muthicara for 10 years a ri temporary loko a kha a lava ku permanentiwa va kha va ku Khalanga a nga ku permanent loko n'wi yisela 5,000 i nge yisi wena Khalanga i tlhela va permanent job leyi nga na ti-benefits ta ti-medical aid ta ti-pension na yini and I'm not encouraging it ni ringeta ku hlamusela ku va ku ri na desperation and then because i le ku laveka ntirho and ku na demand and supply demand ya mintirho yi le henhla supply i yintsanana then lava nga khoma matimba va teka advantage ya ku demand yi le henhla supply i yintsanana ni ma khomile matimba mina ni tirhisa leswi ni tirhisaka swona and for now lexi endla ku va nga khomiwi ivi nge hi ya n'wi report-a na wena and minkarhi yo tala i twa munhu loyi a nge mina phela a ni fanele ni nga permanentiwangi ni permanentiwe hikuva ni vone Khalanga and swi vona ku now i permanent sweswi a kha ku byela ku loko wa ka Khalanga i ta wu kuma ntirho and i le ku laveni se va reduce ti-qualification expertise and knowledge ka ku yi fane yi famba na coco kumbe masangu kumbe political connection or nothing Khalanga i problem leyi nga kona currently. No ene lexi xi ni vavaku i ku vulavisisi byi komba ku timhaka to fana na ta ku va vanhu va tirhisa ticoco kumbe sweswi swa masangu a swi heli hileswaku i xikweleti xa hilaha ku nga heriki swi tikomba ku ti tshame khi vutisiwa hi swona tshame khi swi fana na mphahlo i fane i tshame khi phahla ku na vanhu lava sweswi va nga timarriage ta vo ti nga ka problem hi mhaka ya sweswo hi ku i tshama a kha a ku ene i twa munhu a ku mhanhleketi nga ku i once off a hi once off i recurring nkarhi wun'wana na wun'wana loko i laveka loko ti ri ta masangu i fane i avail yourself nkarhi hinkwawo loko ku laveka mali i fane i yisa because wena a wu na nchumu a wu nga promotiwi Khalanga it goes to an extent that you will be shocked loko wo twa ku even some of the MEC in the country ku va va kuma MEC van'wana le masangweni vaya you will be shocked. You'll be shocked ku twa ku members of parliament van'wana ve le parliament because va fane va humesa mali ka mani ku a influencer list ku va a parliament you'll be shocked vanhu lava va yima ku va vulavula xilungu va respecta loko wo tiva ku va yi kumise ku ni mintirho you'll be shocked se mina munhu ntsena mina xikhaya mambuti mina sambo ke ni lava ku ti gonyisa na mina ni lava ku loko n'hweti yi hela loko yi tloka mali yi ku ntintiti yi nga rhasi ngopfu yi ku komba ku mali yi tele i vula ku ni nge humesi Nemetri pressure Khalanga ni na pressure Nemetri Danke. Can see 0860002543 nsale minute ntlhanu ntsena yi mina mina loko ni huma la ni chayisile loko ni ze ni twa ni ku va na nhlekelelo lowunene ni va ni yo chayisa a swi vuli ku ni va ni hayi kun'wana ni endla swin'wana ni va ni yo chayisa ko va ka ni chayisa ntsena loko swi yima na mina loko swi nga yimi na mina na vula ku a ni chayisanga a ni yi tihofisini ayi amukeleni n'wana mi yingiserile nhlekani ka a va ha ri kona lava ya ka 0860002543 ni la ku ya le ka x ni ya vona ku mi tsale yini kambe a hi amukeleni loyi i nhlekani minjhani Butata papa hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile a khensa swinene mani n'wina mi ri yini nga ta nghena ka yona ya ku hakerisiwa ka mintirho Butata loko nkarhi munhu a ri ku laveni ka ntirho mata Butata ndzi nga eka interview last year ka un'wana na timasipala swona loko se interview yi herile the following day un'wanyana wa vulwa a ri ka paneleni ya ka lava va karhi va ni interviewa one phone a hlangane ku
ka rin'wana ra mavhengele kwale andle ko eBloemfontein to loko heta kwalani mani ku ri okay ya for position u performe kahle mara hi kombela u nyiketa 50,000 u ta hi kume position mara Bootpad ko loko ka le mali ku ni kantiso mara ka ku ri ka xiyimo lexi a ku laveni ka ntirho xiswona andre ku ano ka le mali loko ni va ni mali a ni ta va ni hoxile ku ni kantiso me hoxa 50 a mi fane mi va permanent for malembe mangani a ku ri permanent position ya permanent for ku ya ku yihi mi ta ze mi ya lamulela hi vutomi ene sweswo leswi tale ngopfu ka timasipala Bootpad timasipala leti ta hi ti-corrupt ngopfu a yi even though mina ni loyi ka sayiti ra hi ka sayiti rin'we lava nga fika va ni byela sweswo leswo ni van'wana va vanghani va mi va ni byela ku ri okay loko mi kuma swa ku tshome mi ye ka ti-interview ta va byela okay va ri va maphosini a yi vekeriwe mani mama u yi kume mhaka yini waswisisa ene swi le ku onheleni ngopfu that's why ni sweswo leswi loko hi twa ti-clean auditor general ti nga ri clean hi swona leswi swi endlaka ku kuma swa ku ku nghenisiwe vanhu lava nga qualifyiki va nga fiteki hikwalaho ka ku va tiva un'wanyana or va va humese mali yo karhi ni mi twini hey katika katika ngopfu la tikweni lera n'wina leri hayi tiko leri hi nga ri ki na ti-connection political connection tani leswi mi nge swi huma ku nga ri na mali leswaku u ya tirha kwini loko u ye xikolweni va wu yilini swi na swi nga ha tivikani Bootpad ni mi twini inko hey leswi masiku hinkwawo na ringeta ku loko nongonoko lowu hela wu nga heli ni ritsanini mara minkarhi hinkwayo ni fanele loko wu hela ni ritsanini hi mhaka ya sweswi hi swi twa kwala ka nongonoko vaxomi khalanga mali ka leyi ya ku xaviselana mintirho yi ti nyike matimba na la Cottondale leswi a ri peli ni nga twangi nchumu ti ri Cottondale ne na la Cottondale ku na project ya Farisa varhangeri va hina va xavisi mintirho loko munhu a hola i hakela 500 rand every month yi tile ku vuyeni kalanga i Elvis Ndlovu n'wana Dimingo kusuka la Cottondale mara mi nga vuli vito ra mina Mingisara mana sukula na mitipina ku ingisara mgara lore na FM makomba ndlela nongona ko dzuma na mina landela na Ike Ngobeni mina ni khalanga Pet Mathebula mana sukula na nani manifama anislayang vito mana swo ra ku aku ni ga hlaya vito mana sukula na tata